ከጣሊባን ጋር ስማማለሁ ያለች ቱርክ ኢትዮጵያንም አግዛለሁ ማለቷ ቅኔ ነው በማለት ያማል ቅኔ when you drink a cup of coffee ideas come in the march like an army እንደምን አድራችኋል የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ፍትፈታ ሰማያችን አሁን ይጀምራል ዛሬ ለየት ያሉ ጉዳዮችን ይዘናል በቅርቢያም አርዕስተ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ የሚሄዳቸው ጉዳይ ያሳስበኛል ሲሉ የመንደራችን የታሪክ መምህር አቶ ብርቄ ድንቄ ተናገሩ በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያና ቱርክ በወታደራዊ ሳይንስ ዘርፍ የፋይናንስ ድጋፍ ትብብር ለማድረግ መስማማታቸው አሁንም ያሳስበኛል ሲሉ አቶ ብርቄ ድንቄ ተናገሩ ዜናውን በመምራት አብራችሁን ቆዩ እኔ ኢሳቅ ባባ ነኝ በኋላ ላይ በአንዳንድ ጉዳዮች አቶ ነዲር ሼክ ሲራጅ አብሮኝ ይገባል ፍትፈታችንን በጋራ መንፈተፍት ይሆናል ፍትፈታ ሶሪያችን ይለምልም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ቱርክ የሚሄዳቸው ጉዳይ ያሳስበኛል ሲሉ የመንደራችን የታሪክ መምህር አቶ ብርቄ ድንቄ ተናገሩ አቶ ብርቄ ድንቄ ትናንት ማምሻውን ሰፈር በሚገኘው የጥላ መሸጫ ሱቅ ተቀምጠው ለፍትፈታ ምንጮቻችን እንዳሳወቁት ቱርክ ያለምንም ምክንያት ከኢትዮጵያ ጋር ተስማማም ብለዋል ታሪክን ጠንቅቄ የማውቅ የታሪክ መምህር ነኝ ያሉት አቶ ብርቄ ድንቄ ረጀብ ጠይብ ኤርዶጋን ያለ አንዳች ነገር ሳይዶልት እንዳልቀረ አናዶሉ ከሚለው የዜና ምንጫቸው ስም መረዳት እንችላለን ብለዋል የጠቅላይ ሚኒስትራችን ለስንት ቀን እንደሚቆዩ አለመና ሲያሳ ኢትዮጵያ ከሰጥ ከነቦዳ ቀርሶን ከራና ጋይ ይንበርባቺሱ ይንባሱ ኖት ፊዚብል ጀዳኒት ከኒ ደገላገላን በር ከራና ጋ ከንቹፌ ፍቃዱ ተሰማፋል አለሙ ስሜፋ አብይ አህመድ ፋ ሽመልስ አብዲሳ ፋ ከናፍ ኮዚ ወራኒ ኩኒ ባይፍ ኮዚ ስሪ አከተ ቶፍታን ሞቱማ ከና ወጂን እቲ ወሊገሉ ደንደስ ቶፍታ ቀው ያከተ ሚርካኔሳ ጅበቹ ምዳድ ወርምረት አብራሚ አክ ወረቀት ከሰምባኔ ወረቀት ረወቶ ኩሲደሬ ጀቾ ኢሳን ኮንክሉድ ቲንጎዳን ወረቀታም ፓርቲ ብልጥግና ባይዘዌ ጀቻፍ ተፈየደ ማለ ኦሮሞ ማታይዱ ተፈየደ ማለ ፓርቲ በዳዲን ኦሮሚያ ወነደን እንጆት ሎጂካሊ ኦፕዲዮን ፓርቲ ቶ ቀብዲ ብልጽግና ና ኮሊጋላ ብልጽግና ጀዳምቲ ዮታ ሚዲያ ቶ ክረ ቆንዳል ሞቱማ ቶ ክፍደኒ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ በዳዲን ንሰን እንጀራኒ በዳዲን እንጀራኒ ናን ቆንዳልስ በዳዲ ዋንጀራኒ እንቀምኑ የብልጽግና ቅርንጫፍ ነኝ እንግዲህ ሚዲያ ዋልታ ጉባትበት ካናፉ በዳዲን ወነደን እንጆት ወልሶ ወምኑ ጊዜ በዳዲን ማካን ያም ወነኑ ያምነት እንጆት ኡመታ at local level umat garte the illiterate majority it is sobuvi opdion bochecho opdion philosophy is a sob anin tan yo qabden afan niftelle raga khum to kowan qabu opdion sob du jede conclude gode dubachu warilachu gare siyasat wan fedan kawli jere garu reality jibtu mata lafqaw barbata ba gantum majechu maljechu opdion mo warramma ngor jirkhamo warramma tipelle fifi abawoti wogoti gantu enne khafulanu gantu jechuni namidu fa walganu danda ana branduru yahiya siganu danda partlen siyasa walganu dandet gantu man gantu maramtu sabu fi ganu tibel fumat fi gante jirti ingan umat walini umatin bulchite walin hadamte jennam bosona galte presidenti dabalate bulchis olana dabalate qawwelote biyenyaate biyarabde dabasofte luqate mowatte bilsegna baftechu waran bilsum oromo gantu warani bilsum oromo kozi demet nami boson ke bulu fer injiru bitta nami korada bo chanyata mu fer injiru bitta ugan umat kenna gingalin qabson oboleyan ten jarre du fit wari gamt ag milkin gain ingalu jetta yonen tum bosona ciccite bines walin len chawarabes walin rafta gamma umat oromo tadabbattechu kana afgantechu ni dandenna opdio kadumno opdio warango fidil man oromo dargagge oromo qayro oromo umat oromo gutuma gante dargagge oromo khumata man ni jemne khumata man mani dat ngure khumata man biyam bamne garte gantun opdio mo tipelle fifi abawo umata dankabawo to lamyeso bandum maydan banda jechuni nama lami biyisa ammate tole lami biyisa makai to pajer qab dijibra rawarani tigalchite dubru gudesisu distiachisisu moqachisisu garte dubra soddoma ngudesisu gochkan kadalage abawo shanen yokhana abawo shanen warban yokhan tipelle fi loltot biyitami qabatte Ethiopia khesal lolchifti Sudan rafide
جبس الرفيدة سنغال الرفيدة جرماني الرفيدة كينيا الرفيدة إنجار براكتيكالي باندو موجته لولتوت بي سينسي تكانم تشيسي ساتوري موتوم أبي يامبر أما لي باندو مجتشرو لين كيلون كاس فريدون فاتي كاب سوفتاني جد فريدون فاتي إن كابساي نامي فريدون فاتي كابساي فكيسة جرات أبي يامبر دار كرانته akka khadiriyan opinion godhu jirt khana furushka birito kollo si khenna fudhatte baddo ke center raft arkna anti akwan alatin wiyarir siyaman baate durgo fudhatte sobu warani bilisum oromo sun tolchantur sun dide boson ke sarrakkachatur TPLF fededum fata do qabsofte yo mati sani rukutam sun arki khennatte galte ango dikatulle frifavi fudhatte sunin tolchine jechu fededum fati war qabsatu be fiqadu tasamma fa akam fededum fa warra abaw balle sufi oromo goksina de warda da tejechu fedin dum fa kan chaltin jirtu gare simor mi tok balle suf umat gudda million shantaman taraga jechu fedin dum fa gas chaltin jirtu taduma fintale sumalal jechi fintale sujud jechi fintale summa siyasa man tawal qabsi su fintale summan hamtun sun ikan isalen sun ne adan numa bil sagina lala Ethiopian mataf qudusi ke sayro agam rabbi makadae imbaddu adun jalqab nota nutti mantan Ethiopian arkrab biitiin ijaaramteen baddu jalqa biyyi tarkrab biitiin ijaaramteen jirtu biyyi cufayyuu namoota walitti dhufe jaarrati inda geettaa miti adu arkrab biitiin ijaare sooriyaan faan hin baddu agarte iraaq faan hin baddu yemen faan hin baddu biyyi tarkrab biitiin ijaaramteen jirtu biyyi nama waligalee daanga jaarrate jechuudha kanaafu finxaalessummaan stupidity level rakab hojjechuu jiru warraa jechuudha አባብዬ ቤት እጠለላለሁ አንድ 5 ብሬን ይዤ ሮጣለሁ ሆያ ሆዬ ልጄ ሆያ ሆዬ ልጄ ጨዋታ ነው ልማዴ ሆያ ሆዬ ልጄ ጨዋታ እዚህ ማዶ የኦሮሞን ጥቅም ኮምፕሮማይዝ ማድረግ የተሰሩ ስራዎች አሁን ወጥተው ስለታላቁ ኢትዮጵያ የሚዘምሩልሽ እና ሽመልስ ኋላ ይባሉ ዝም ብሎ የነገሩት ነው አብይ ለማስለሰት የሚዘዋርቀው ካልሆነ ተቀደ ዚጋባ የሚባል ነገር የለውም ብዙ ሰረቀም አይመስለኝም ኦሮሚያን መሬት ሸንሽነው ሰርቀው ሁሉን ነገር ጨርሰው ብዙ ነገር ጥፋት ፈጽመው መሬት ቸብችበው አንድ ዞን የሚያክል መሬት የያዙ ሰዎች አሉ እና አለሙስሊም የሚባሉ ሌቦች እነዚህ ሰዎች ናቸው ህወሓትን ተጠያቂ ሊያደርጉ ይሞክሩ every square inch ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጠረ በደል ተጠያቂዎች እነዚህ ሰዎች ናቸው አብይ አህመድ ከምንም ነገር በላይ ቄሮ የታገለለት የቄሮ ትግል እንዲደናቀፍ አውቀነው ሳናውቅም ያው አስፋልቱ አድርገናል ከማንም በላይ ይህንን ዘመቻ በጣም ብዙ ለግል ጥቅሙ ለማዋል የኦሮሞን ጥቅም አሳልፎ የሰጠ አብይ አህመድና እሱ ዙሪያ የተቆለቆሉ ድርዮች ናቸው